Maphorisa va khome xolwa eka vugevenga lebyi ku nga wanuna wa makume-nharhu-ntlhanu wa malembe endzhaku loko va endlele tihofisi ta SARS eBrooklyn ePitori. Yena u hayisiwe hi xihahampfhuka ku ya ekaya rakwe eForceman eWitbank, laha hi kona laha msecho wu nga va kona. Well, you must understand that we've got lots of helicopters in the air, we've got lots of drones in the air, we've got lots of eyes and ears assisting us. We've got lots of cameras deployed in specific places. So we gather all that information in conjunction with DPCI to build a picture. Ku khomiwa kakwe ku landzela ku khomiwa ka un'wanyana wa vatirhi vakwe hi Mugqivela, naswona se u te tivonekise eka ofisi ya magistrata ya Freedom. Yena u khomeriwe ku va a kumiwe na Petrol leyi nga lo yiviwa. Vatirhi van'wanyana vo tala lava tirhelaka Wanuna loyi na vona va khomiwile, naswona ku kumeka leswaku va laha tikweni swi nga ri nawini. Pfhumba leri ra ku khoma vanhu lava a ri rhangeliwe hi maphorisa ya Hawks ya Free State na khampani ya swa vurindi ya Petrol ku nga yona leyi vekaka tihlo eka phayiphi ya ku fambisa Petrol ya Tsranet. Basically, the charges ranges from damage to essential infrastructure. As you know, that the pipeline are basically a national key point. They are basically guarded by the Bidvest Protea coin security company. This operation is conducted in joint operation with them, as well as the Hawks Serious Organized Crime Investigation, as well as the saturation unit from the Gauteng Traffic Department. So basically this investigation has been ongoing for a while. Over the weekend we have arrested 2 suspects who were arrested on Saturday in possession of a huge fuel that belongs to Tsranet. Hiku ya hi va Hawks ku tlula 100 miliyoni ya tilitara ta petrol ti yiviwile eka lembe leri nga hundza eka phayiphi leyi ya Tsranet. Makume-nharhu-ntlhanu wa hehliwa va khomiwile ku fikela sweswi kusukela eka tin'hweti tinharhu leti nga hundza. Wanuna loyi a rhangelaka ntlawa lowu a nga wa makume-nharhu-ntlhanu wa malembe u languteriwa ku va ekhoto ya magistrata ya Witbank mundzuku ni mixo.